Evo, zdravo svima, hvala vam što ste došli. Danas ćemo organizovati drugi panel u Krokodilu i naziv panela je Proizvodnja vina u Srbiji, priče malih proizvođača i da se zahvalimo Krokodilu na podršci i stupanju prostora. Sa nama su danas Zorica Ranković-Vasić, profesorka sa Poljoprivrednog fakulteta, dobar dan, Bojan Vukmirica, vlasnik vinarije Janovi vinogradi i Branislav Anđelić, vlasnik organske vinarije Plavinci. Dobrodošli. Evo da krenemo od profesorke i od dame, ako se svi slažu. Pošto nam je naziv panela Proizvodnja vina u Srbiji, moramo da krenemo od stručnjaka. Dakle, koji su to agroekološki uslovi, koji su potrebni uopšte da bi se neko bavio proizvodnjom grožđa i da bi vinograd bio uspešan? Hvala pre svega na pozivu, hvala ovom divnom prostoru ovde gde se nalazimo i gde organizujemo ovaj panel. Pa vinova loza kao višegodišnja biljna vrsta zahteva niz različitih agroekoloških uslova za svoje nesmetano uspevanje. Pre svega oni su podeljeni u topografske, klimatske i zemljišne faktore. U okviru svake te grupe imamo niz različitih činilaca koji zajedno i što pojedinačno deluju na gajenje vinove loze, proizvodnju kvalitetnog grožđa i kasnije, ako pričamo o vinskim sortama, proizvodnju vina. Ja bih tu istakla nadmorsku visinu, ekspoziciju, reljef, temperaturu, svetlost, količinu i raspored padavina, sastav, strukturu zemljišta, pH zemljišta, znači hemijsku i hemijske i fizičke karakteristike zemljišta kao nešto što je izuzetno važno, što će nama dati pečat i grožđu i kasnije proizvedenom vinu. Dobro, pričat ćemo kasnije da li se proizvođači u Srbiji pridržavaju tih uslova, odnosno koliko su edukovani, koliko smatraju da se ti uslovi pri zasnivanju vinograda bitni, a kasnije i za proizvodnju vina. Bojane, kada i kako si krenuo u proizvodnju vina? Dobar dan svima. Krenuo sam u proizvodnju vina 2014. odnosno 2013. godine. Proizveo sam male količine prvog vina. 2012. godine sam posadio prvi vinograd. To su bile, da kažemo, standardne sorte koje sam tada posadio Cabernet Sauvignon i Merlot, nekih 35 ari. 2016. 17. sam već krenuo da dobijem malo kvalitetnije vina, do, recimo, danas 2024. gde već sad imam jedno 7-8 uspešnih berbi, da kažemo, za tih koliko, 10-12 godina. Super, pričat ćemo detaljnije. Bane, ovo moram da pročitam, pošto mi se dopalo sa sajta. Na Banetovom sajtu, odnosno sajtu vinarije Plavinci, piše sledeće. Tokom 2008. godine mala parcela u Plavincima je oteta od korova, a 2011. godine jedna mala garaža pretvorena je u vinariju Plavinci. Prvo vino ugledalo je sunce 2014. godine. Moje pitanje, otkud vi u Zaklopači i kako ste vi krenuli? Pa ja u Zaklopači, znači, hteo sam da napravim vikendicu, u blizini moj kum ima vikendicu i još jedan drugar i onda sam ja planirao da mi kad odemo u penziju igramo preferans tamo na terasi. Uopšte nisam planirao da se bavim vinogradarstvom i vinarstvom i plac je malo veći, bio od uobičajenih vikendaških placeva, nekih 30 ari. I sad je tu bila jedna livada s kojom nisam znao šta da radim. Znao sam ja da ću tu nešto da sadim, tako da sam uradio pripremu zemljišta, godinu dana sadio leguminoze, sve po PS-u, ali ideja je bila 3 kruške, 3 breskve, 3 kajsi, što rade svi vikendaši. I dođe jedan moj drugar, inače vinogradar, stane, gleda a padina onako prema Dunavu, jugoistočna padina, sve na sredini brda, neće mraz da pojede, vetar duva kroz ove krošnje buduće, ali tako, i kaže, ovde, kaže, Bog hoće da se sadi vinograd. A ja kažem, reci ti Bogu, nek dođe on da ga sadi, ja nemam vremena za to, to je mnogo posla.
Međutim, on me tu zaintrigira, kaže, ima tih otpornih sorti. Uđeš, kaže, u organsku proizvodnju, tu se ne kopa zemlja, tu samo kosiš, ovo otporne sorte ne prskaš, nema tu puno posle, ja ću malo da ti pomognem. I ja se, eto, navučem i odem gore u Sremske Karlovce, probam njihove eksperimentalna vina od raznih sorti, svidi mi se Panonija, kupim Panoniju, pitaju me oni na koju površini ću ja to da sadim. Ja kažem, 15 stari, oni kažu, 900 čokota. Ja to kupim, zasadim, ja to sve tako. Dođe taj moj drugar opet, gleda, kaže, jeli bre, kaže, jesi ti normalan, šta si ovo uradio? Pa ja kažem, zasadio vinograd, ti si mi rekao. Pa kaže, ja sam mislio 20 čokota. Ovo je, kaže, 2 tone grožđa. To je 1000 flaša vina, šta si ti da radiš sa tim? Tako sam ja ušao u vinarstvo i vinogradarstvo. Meni se sviđa priča. Profesorka, sad ću ja možda da ubijem malo u pojam zato što krećem od grešaka, ali koje su to najčešće greške koje proizvođači prave pri podizanju vinograda i koliko su uopšte proizvođači u Srbiji edukovani i o zasnivanju vinograda i o proizvodnji vina. Ali ajde, vi se bavite... Ja ću prvo od dobrih stvari da krenem. Slažem se. Imamo izuzetne proizvođače u Srbiji, proizvođače grožđa i proizvođače vina i kako male, tako i velike, stvarno koji raspolažu i sa adekvatnim znanjem i opremom i svim onima što je potrebno u vinogradarstvu. Postoji naravno jedan broj proizvođača koji su novi, koji se tek uključuju u proces proizvodnje gajenja vinove loze i proces proizvodnje grožđa i normalno prave neke početničke greške. Neke od grešaka koje bih ja izdvojila, nedostatak adekvatnog znanja, znači ako ste mali proizvođač i ulazite u proces proizvodnje grožđa, želite da podignete vinograd, ne znate nešto puno o vinogradu, potrebno ili da angažujete stručnjaka ili da se informišete, da pitate, zatim neadekvatan izbor sorte i izbor podloge. Sorta i podloga koje nisu prilagođene odgovarajućim uslovima lokaliteta, zatim nesagledavanje klimatskih činilaca, što je u ovom današnjem vremenu izuzetno važno, znači u svetlu klimatskih promjena, zatim proizvođači nekad ne rade analizu zemljišta, znači onu startnu analizu zemljišta, nešto ostavljaju za kasnije i tu bih ja prozvala mog dragog Baneta na ovoj njegovoj parceli koja je stvarno bogom dana i koja je okrenuta prema Dunavu, tako da on umjesto preferansa bavi se vinogradom jedno 36 sati dnevno, ako toliko postoji, da kažem možda njegovu početničku grešku, ne znam da li se sećate Bane, otvaranje profila sa ove distance od prilično broja godina kako ste u vinogradarstvu. Eto, to je možda jedna od grešaka, pa bi, ako nije problem, da možda Bane ispriča. Koja je to greška? Pa, ja sam naravno uradio onu standardnu analizu zemljišta koju svi rade 30-60 cm, međutim to nije dovoljno. Znači, igrom slučaja bio je jedan projekat gde sam mogao da uradim otvaranje profila zemljišta, došli su sa fakulteta to da urade. To vam je jedna rupa koja je 1,20 m duboka i 1 puta 1 metar široka i onda se uzimaju uzorci sa mnogo nivoa ispod površine i radi se ne samo hemijska analiza koja je standardna, nego se radi i sabijenost zemljišta, propusnost na vodu i tako dalje. I sad tu imate, tu je još bilo okej nekako, nego ja sam sada prošle godine sam na drugoj parceli radio otvaranje profila zemljišta i bilo mi žao ovih studenta koji su onaj prvi kopali, došao bager da kopa. I da zamislite vi sad bager koji je zakači onu kašiku da iskopa zemljište i ne može nego se diže bager. Koliko je tvrdo dole bilo. Znači na dubini ispod 40 cm, to je ko kamen bilo sve. Ja to ništa nisam znao kada sam sadio vinograd, jer sam radio te obične analize zemljišta i ne znam, ispostavilo se da u mom zemljištu ima, na toj dubini ima 0 fosfora. Znači, to je nešto, ja nisam radio nikakvo meliorativno đubrenje na početku, što sam mogao jer još nisam bio u organskoj proizvodnji. Tako da su ta analiza zemljišta je izuzetno važna. Ja sada, pored toga, radim i analizu lista svake druge godine
I to se pokazalo u stvari kao jako dobro, da sam radio korekciju zemljišta praktično dodavanjem gljive, mikorize, koja se vezala za koren i sad ona svojim hifama ide jako duboko u zemljište i dovlači mi od nekud fosfor. Znači imam ga u listu dovoljno. Ali to je znači velika greška da se ne uradi ta početna otvaranje profila i početna detaljna analiza zemljišta. Izabrao bi najverovatnije drugačiju podlogu za tu sortu koja je prilagođena takvom tipu zemljišta, eto zato su nam ti koraci važni, a to proizvođači nekako ispuste, da li je finansijski moment jedan od činilaca, da li ono što Bane reče, treba vam određeni broj radnika da vi otvorite profil, znanje i tako dalje. Eto, to su neke od grešaka. Ja sam uzeo, kao i svi u Srbiji što kupuju, pazite, cela Srbija radi podlogu Kober BB. Ja sam uzeo tu podlogu, to tako, svi to pa i ja. A recimo sigurno bi uzeo ovaj Richter 110 da sam znao da je takvo zemljište. Hvala. Pripremajući se za ovaj panel, morala sam da malo istražim svakog od vas, što bi se reklo. Profesorka, u jednoj emisiji ste pričali o klimatskim promjenama i kako one utiču na proizvodnju grožđa, pa eto da se dotaknemo toga. Juče sam baš pričala sa Bojanom i baš kaže mi smo još malo kao Grčka, a Švedska će postati idealna za proizvodnju vina. Projekcije za budućnost nisu nam baš sjajne, tako da ćemo morati prilično da se prilagođavamo. Pa Republika Srbija, verovatno ste onda vidjeli da smo radili različite vidove analiza posljednje 2-3 godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom zaštite životne sredine, da se sagledaju svi sektori, znači ne samo oblast poljoprivrede, nego svi sektori društva i zdravlje, industrija, saobraćaj i tako dalje, kako reaguju na ove klimatske promjene i kako se prilagoditi. Znači moramo se prilagođavati definitivno i dugo je važilo nekako da je vinova loza jeste izuzetno prilagodljiva biljna vrsta, ali da klimatske promjene nemaju nekog velikog značaja na vinogradarstvo. Međutim, ove posljednje godine su potpuno to demantovale. Znači mi smo svedoci velikih oscilacija, visokih temperatura, visokih količina padavina, dugog sušnog perioda u toku leta, ranijeg kretanja vegetacije, kasnijeg završetka vegetacije, pa evo i ovo što je bilo pre nekoliko dana u Negotinskoj krajini, manastir Bukovo je ostao bez svojih zasada, ostao je bez infrastrukture, bez vinarije. Projekcije su da će toga da bude sve više i više u budućnosti. Što znači naši proizvođači, kako mali, tako veliki, moraju se prilagođavati. Sad, postoji tu čitav set mera kako se prilagoditi, da li se radi prilagođavanje na nacionalnom nivou, regionalnom nivou lokalne zajednice, udruženja, malog proizvođača i koje mere se donose u zavisnosti kako teče taj put prilagođavanja, a sve na kraju da proizvođač dobije adekvatno grožđe ili odnosno adekvatnu kvalitet vina kasnije. Za svaku od ovih elementarnih nepogoda koje nam se dešavaju postoji niz mera koje se mogu primenjivati. Sad, bojim se kod manastira Bukovo, mislim vidjeli smo grad i oluja je stvarno napravila izuzetno veliku štetu, da tu nema govora o nikakvom prinosu ove godine, nego treba sačuvati čokote za narednu godinu. Šta je to što proizvođači, eto to me potaklo da možda kažem tu meru, šta je to što proizvođači mogu da urade, a sad dolazeći ovamo u autu sam čula reklamu za jednu osiguravajuću kuću. I sad verovatno su oni napravili tu reklamu, pošto je nova, shodno ovoj poslednjoj oluji, osigurajte se. Mislim, neće vam to vratiti vaš vinograd i neće vam to obezbediti grožđe da imate ove godine, ali će vam obezbediti neka novčana sredstva da možete da imate proizvodnju sledeće godine, znači da nastavite proizvodnju ili postavite protivgradnu mrežu. To jeste važila kao velika investicija, ali postavljanje protivgradnih mreža je izuzetno važno. To je tipično za voćarstvo, mi u vinogradarstvu nemamo praksu postavljanja mreža. Sad različiti su razlozi kod proizvođača zašto ne rade to. Eto, to su možda neke od mera. Ili edukacija, mislim, slušajmo jedni drugi. To je nekako i mi proizvođače koji su ovako, ove naše divne kolege ovde koji su danas sa nama, njih da slušamo iz prakse i oni da slušaju nas i svaka godina je tipična, mislim, priča za sebe i onda morate u svaku godinu
ulaziti sa onako pozitivnim očekivanjima, a biti spremni da odradite šta se od vas traži, odnosno proizvodnja na otvorenom, tako da puno izazova. Hvala na praktičnim savjetima. Bojane, kako je nastao naziv vinarije? Reci mi koje sorte gajiš, reci mi nazive vina i gdje ih prodaješ. Naziv vinarije je pre svega nastao iz dijela mog imena, Bojan Janovi vinogradi, a u vezi sa autorstvom kod vina. Dakle, vina trebaju da budu autorska, kao i druge umetnosti. Dakle, treba da gajimo taj moment autorstva i kod vina. Tako da, to je što se tiče imena. Što se tiče sorti, Muscato Tonel je sorta koju sam odabrao zbog prosto osobina te sorte kao grožđe i da je zaista vrhunska muskatna vina. I odabrao sam takođe Smederevku, osim crvenih sorti koje sam već nabrojao, jer je to sorta koja je tipična za beogradski vinski rejon. Dakle, prosto smatrao sam da treba na neki način da podignemo tu tradiciju gajenja lokalnih sorti, odnosno naših autohtonih sorti. Naša autohtona sorta za beogradski rejon je Smederevka. Ona nije poznata po nekim vrhunskim vinima, ali zapravo može se napraviti jako interesantna vina, na primjer Prosecco, neka varijanta Prosecco, dakle blagogaziranog, da prevedem blagogaziranog vina, koje je za svakodnevnu upotrebu ili eventualno da se napravi čak i tradicionalnom šampanj metodom da se napravi neko vino koje bi bilo jako dobro. U ostalom glera od koje se i pravi Prosecco je genetički slična, ako ne identična našoj Smederevki. Tako da mi imamo našeg konja, što bi rekli za trku, u smislu za Prosecco varijantu srpskog vina. Koliko se sjećam, imaš četiri različita vina, jel? 4 etikete. Da, pa sad u ovom momentu to su Muscato Tonel selekcija, po meni trenutno najbolje moje vino. Imam kupažu 60-40 kupaže, to je jedna, da kažem, Bordeaux kupaža, koja je odležala 9 meseci u srpskom hrastu. Smederevku, House Wine sam dao naziv, i Chardonnay koji trenutno rasprodat, tako da nemam ga više, ali iz mojih zasada pre svega imam Muscato Tonel i kupažu Bordeaux kupažu u ovom trenutku. Gdje ljudi mogu da nađu tvoja vina? Moje vina se mogu pronaći u nekoliko restorana, uglavnom idem na direktnu prodaju, tako da mogu da posete vinariju, da kupe, ja sad tamo živim. Poslednjih godinu dana preselio sam se tamo, pošto je to jako blizu Beograda, nekih 10 kilometara. To je bilo moje sledeće pitanje, tako da kad smo se čuli posljednji put još uvijek si bio u Beogradu, pa... Da, rođen sam u Beogradu, odrastao sam na Vračaru, tako da prosto sam živeo u gradu. Grad nije ono što je bio nekada, dakle prosto promenilo se mnogo, pogotovo Vračar, mislim, koji ne mogu da prepoznam. Nekada sam kao dete igrao fudbal na ulici, a sad nema parkinga, apsolutno. Odlučio sam da se preselim zbog zdravlja porodice, zbog mog zdravlja. To je bio neki, da kažem, glavni razlog. I da mi budem prisutan tu malo više eventualno u vinariji. Idem do grada, nije daleko, dakle za neki 25-30 minuta vožnje može se doći do grada. Tako da prosto mi moramo da shvatimo da grad već nije mesto polako za život, već da kao i u nekim većim gradovima moramo da posmatramo da ljudi treba da žive i van grada. Dakle, da je to bolje mesto za život, a da u gradu se obavljaju one stvari zbog kojih moramo otići u grad. I da to uzmu u obzir. Mislim da sam napravio pravu odluku za mene, za moju porodicu i moje dete. Dakle, i da smo osetili sve benefite, kako zdravstvene, tako i sve druge benefite života. Nismo otišli na selo, mi smo otišli faktički u prirodu, jer mi nemamo, to nije naseljeno mesto, nego bukvalno živimo okruženi vinogradom i okruženi šumom, nema ništa lepše od toga, kao i Bane u ostalo. Tako da bi svakome preporučio to, ako je u mogućnosti, naravno.
Sad ću ja pitam nešto Baneta, ali ti ćeš se nadovezati, pošto smo juče pričali o tome. Bane, ti tvrdiš da ne koristiš hemikalije, mi ti verujemo. Organski si proizvođač. Koja je to razlika između organske proizvodnje vina i konvencionalne iz tvog praktičnog primjera kao vinara? Kao prvo, ne morate da mi verujete, ima neko ko to potvrđuje. Mene kontroliše jedna od ovlašćenih organizacija koju je ovlastilo ministarstvo da vrši kontrolu i oni su jako strogi i dolaze često i sve gledaju i tako da to je, mislim, to. Ja sam sertifikovani organski proizvođač. Ne samo ono kao da tvrdim. Pa razlike su ogromne. Razlike su, mi prvo uglavnom ne uznemiravamo zemljište. Ne uznemiravamo ga zato što oranjem okrećete zemljište, razbijate strukturu zemljišta, mikroorganizmi koji žive u anaerobnim uslovima, izbacujete ih na površinu i oni tu izgore na kiseoniku, ovi aerobni se uguše dole. Znači, to dolazi do kompakcije zemljišta posle svakog tog oranja, mi to ne radimo, znači mi samo kosimo zemljište. Mi ne koristimo mineralna đubriva, zato što su mineralna đubriva soli metala, a soli ubijaju mikroorganizme koji su neophodni za stvaranje humusa. Znači, kada dođe do neke mrtve biljke ili životinje u bilo gde u prirodi, mikroorganizmi njih razlažu i oni na taj način postaju plodno zemljište, humus. Ako nema tih mikroorganizama, nema humusa, zemljište je mrtvo, postaje pustinja. Tako da iz tih razloga mi ne bacamo mineralno đubrivo. Ja konkretno ne koristim ni stajenjak, zbog toga što u Srbiji organskog stajenjaka nema, a nemam pouzdanog lokalnog snabdevača da budem siguran da nije koristio antibiotike za krave, da nema korova u stajenjaku i tako dalje. Tako da ne koristim, i to koristim isključivo zelenično đubrivo za đubrenje. Druga ili treća velika razlika je što se u organskoj proizvodnji uopšte ne koriste insekticidi nikakve vrste. Postoje korisni i štetni insekti. Mi se trudimo da gajimo korisne insekte tako što sadimo bilje koje njima pogoduje kao stanište i kao hrana i oni su stalno prisutni u vinogradu i kada štetni insekti dođu, oni ih lepo dočekaju i pojedu. Vi kada isprskate insekticidom, vi pobijete i jedne i druge. I onda naravno prvo dođu ovi štetni jer za njih je tu vaše grožđe, a ovi korisni dok ukapiraju da su tu ovi štetni pa dođu njih da jedu, ovi su vam već pojeli grožđe. Onda vi morate opet da prskate i tako do besvesti. Takođe insekticidi ulaze u samu biljku i oni, to su sistemici, znači sistemski preparati koji onda završe u grožđu i u vinu, znači vi pijete insekticid. Pretpostavljam da ste svi videli seljaka na traktoru u skafanderu kako ide da prska, pa vam je jasno šta je to što se prska po vinogradima. Što se tiče zaštite od gljivičnih bolesti, mi koristimo takozvane kontaktne preparate, znači oni ostaju na površini biljke, isto ne ulaze u biljku, dok se u konvencionalnoj proizvodnji opet koriste ti sistemici koji ulaze u biljku i opet završavaju u grožđu i u vinu. Tako da eto, to su neki osnovne razlike između nas i njih. I mi se trudimo takođe da imamo tu biološku raznovrsnost u vinogradu i oko vinograda, jer je to prirodna sredina za vinovu lozu. Vinova loza nikada u prirodi nije postojala kao monokultura. A kod nas se gaji isključivo kao, ne kod nas, uopšte u vinogradarstvu se gaji kao monokultura. Brown zemlja, nigde ništa nema okolo, samo vinograd. To je nešto najgore što možete da uradite za svoju vinovu lozu. Tako da eto, to su neki osnovne razlike između jedne i druge proizvodnje. Hvala. Bojane, juče kad smo pričali, pa sam te ja pitala kako si krenuo i pošto je Branislav ima sertifikat, ti si u procesu konverzije i onda si rekao da si ti koristio, ako se dobro sećam, pri početku insekticide
Ne. Ili... Ne. Bio sam vrlo selektivan što se tiče korišćenja preparata u tom konvencionalnom delu uzgoja. Pa prosto nekako sam stava da i kada se započne ta vinogradarska praksa, osim ako ne koristite sorte koje su delimično ili potpunosti otporne na većinu gljivičnih bolesti, prosto vi morate da prilikom podizanja vinograda nekako date snagu i da koristite određene bolesti, da koristite određene fungicide da biste ojačali tu biljku u prvoj i eventualno drugoj godini. Tako da ja sam koristio dakle u tom nekom delu. Onda sam 2014. godine pokušao da pređem u organsku proizvodnju. Naravno, ta godina je bila izuzetno loše za organsku, onda sam izašao i ponovo ušao neki 2020. I ja verujem da ću naredne godine dobiti, posle 3 godine konverzije, dobiti ponovo dobiti sertifikat, zapravo ne ponovo, nego iz prede konverzije dobiti sertifikat. Prosto neophodno je vreme da se zemlja očisti od svega što se koristi. Naravno, nisam koristio insekticide, nisam koristio herbicide. Sećam se da si spomenuo... I mineralna đubriva sam koristio samo zbog neophodnosti, zbog nedostatka fosfora. Bana je pomenuo taj nedostatak fosfora, to je vrlo tipično za srpsku zemlju našu. Dosta često nailazimo na situaciju, mislim da fosfor nedostaje, ali evo upravo i ta dodavanje fosfora zemlji je upitno zato što kada primenjujemo određene metode organske proizvodnje, onda ne mogu da kažem ni otkuda, ali određene mikorize mogu da dovedu u dostupan oblik određene minerale fosfora biljci, tako da biljke zapravo taj fosfor mogu i da koriste. Ne znam da li se slažete sa mnom, jesam dobro to sve rekao. Tako da što se tiče korišćenja preparata, naravno sada s obzirom da nemam sorte koje su otporne na bolesti, ja moram da koristim, to su pre svega sada bakar i sumpor, dva, da kažemo, jedna najstarija fungicida koja su se koristila. Sve se radi relativno manuelno, laka mehanizacija se koristi, ne smije da budu teški traktori da ulaze, da se ta zemlja ne sabija, da bi mogla koren da ode dalje, jel tako, da ne dolazi do sabijanja, jel tako, zemlje. Eto, to je što se tiče samog tog početka. Dobro, sad kad smo već ušli u priču oko pesticida, profesorka, kakvo je vaše mišljenje o uopšte pesticidima? Znam da je to osetljiva tema, ali je to značilo... Nužno zlo. Nužno zlo. Značilo bi nam vaše mišljenje. Znamo da je u organskoj proizvodnji dozvoljeno upotreba biopesticida, pa... Da, i bakra i sumpora svakako u određenim količinama, ali Bane je rekao ključnu stvar, odnosno dve ključne stvari za organsku proizvodnju, odnosno razlike između konvencionalne i organske. To je da je u konvencionalnoj proizvodnji vinova loza monokultura i to je nesporno, u organskoj nije. I ono što je još važnije, znači karakteristike, kvalitet i zdravlje zemljišta za buduće generacije. Konvencionalni proizvođači nekako to ne sagledavaju. Njima je važan profit, znači ove godine i naredne godine i možda u nekom kraćem vremenskom periodu ili dužem, nebitno, bez da se osvrću šta je to, kakve će karakteristike zemljište imati za buduće generacije posle 50 godina ili već koliko godina gajimo vinovu lozu na tom određenom području. Ne kažem da organskim proizvođačima svakako nije važan profit, mislim, uvek se ulazi u neku proizvodnju iz želje da se napravi neki uspeh, zaradi ili odradi nešto drugo, ali oni sagledavaju potpuno na jedan drugačiji način, znači žele da ostave zemljište u približno sličnom, ako ne možemo ostaviti ga u istom, znači u približno sličnom stanju, budućim generacijama, kad više na toj parceli ne bude gajna vinova loza, kad bude gajna neka druga kultura. Tako da i konvencionalna proizvodnja može da bude zdravstveno bezbedna proizvodnja ako bi proizvođači poštovali pre svega karencu, ako bi poštovali izbor preparata koje koriste, ako bi
više slušali stručnjake kad koji preparat primeniti. Postoji tu jako veliki dijapazon preparata koji se mogu primeniti. Ako se radi analiza zemljišta i analiza biljke, odnosno lista, odnosno biljnih delova, vi utvrdite da li vašoj biljci je potrebno mineralno đubrivo ili nije potrebno mineralno đubrivo, odnosno da li joj nedostaje neki mikro ili makro element. Tako da nije potrebno đubriti svake godine. Naši proizvođači i danas dan kad pričate onako žargonskim, idem da bacim đubre i bukvalno to rade tako iz godine u godinu bez da su sagledali da li je to biljci stvarno neophodno. Tako da i taj vid proizvodnje može da bude zdravstveno bezbedan. Drugo, znači te količine i ti preparati koji se uvoze kod nas, imamo toliko toga na izbor, samo malo da slušamo struku i da pogledamo šta je to, koje su to alternative, i ta proizvodnja može da bude proizvodnja koja čuva životnu sredinu. Ambalaža koja nam ostaje posle toga, mislim, to je pitanje koje sad ni ne treba da načinjemo, šta s tom ambalažom, znači ne spaljivati, ne stavljati u reke i tako dalje. Tako da kad bi obraćali pažnju na sve to i taj vid proizvodnje, ne mora da nam dođe zakon da kaže sad dobit ćete kaznu ili već nešto drugo. Znači, promenila bi se i svest ljudi. Valjda ćemo doći na taj stadijum da počnemo malo drugačije da razmišljamo i kao konvencionalni proizvođači, ne samo kao organski. U jednoj emisiji ste rekli da proizvođači koji bi hteli da se bave organskom proizvodnjom, da je vaš savjet da prvo krenu sa konvencionalnom, a ako žele baš da krenu sa organskom, onda im je potrebna baš opširna edukacija, pa samo ako možete to da nam razjasnite. Pa da, ili da krenu na manjoj površini, ili ako krenu kao konvencionalni proizvođači, ono što je kolega malo pre pomenuo, postoje problematične godine, nemate dovoljno znanja, nemate dovoljno iskustva, imate specifične vremenske uslove, ne poznajete dovoljno sortu, ni kako se sorta ponaša na tom vašem lokalitetu i onda je jednostavnije i lakše krenuti kao konvencionalni proizvođač, pa u tom periodu konverzije, kad vinova loza ima mogućnost da se prilagodi, vi se u stvari kao proizvođači sami prilagođavate novom načinu proizvodnje, prilagođavate se, menjate razmišljanje, menjate pogled na svet. Tako da je to jednostavnije i lakše proizvođačima. Evo, sad smo svedoci, kolega je rekao da je opet imao niz problema kad jednu godinu nije bio u sistemu organske, pa je prešao na konvencionalnu, pa se ponovo vraća. Upravo nam ta konverzija služi za to. Zato nama uvek je savjet da se krene kao konvencionalne na manjoj površini, pa da se onda postepeno prelazi u organsku proizvodnju i da se postepeno povećavaju zasadi, odnosno da se povećava površina. Hvala. I ako to neće da se vidi na YouTube-u, sada su na slajdu Banetova vina. Pa ne hvata kamera. Bane, ajde samo nam reci, još jednom spomeni sorte i nazive vina i kako si im dao ove nazive. Pa eto, ja se tu slažem sa Bojanom, znači po meni je proizvodnja vina ne samo zanat i nauka, već i umetnost i potrebno je da svako vino bude odraz onoga ko to vino pravi. Ja sam, pošto sam ja ekonomista, ja sam krenuo u proizvodnju razmišljajući i o budućem tržištu. I rekao sam šta će još jedan 500 Cabernet Sauvignon na tržištu i kako ja njega da prodam pored svih ovih koji tu već postoje. I onda sam u startu odlučio da gajim sorte koje drugi ne gaje ili da pravim vino na način na koji drugi ne prave. Tako da krenuo sam sa sortom Pannonia. To je hibridna sorta, nastala u institutu u Sremskim Karlovcima, ukrštanjem rajinskog rizlinga i jedne poludivlje sorte Bianca. I osim mene u Srbiji komercijalno vino od Pannonija proizvodi samo još jedna vinarija, koja nije organska, tako da tu sam se odmah izdvojio kao nešto jedinstveno. Što se tiče crvenog vina, da, i vino se zove Ćilibar, zato što sam ja prve godine to vino pravio kao oranž vino, odnosno ćilibarno vino, za koje niko nikad nije čuo u Srbiji u to vreme i niko nije to da ga pije jer je bilo narandžasto i mutno i imalo je malo drugačiji miris i ukus nego što su ljudi navikli na bela vina.
Pa smo morali sve sami da popijemo. Na sreću, to je mala količina bila te prve godine kad smo pravili i onda od naredne godine sam nastavio da ga pravim kao belo vino, ali ostao je naziv Ćilibar. Tako da je naziv bio vezan za ono kakva je bila namera da to vino bude. Poslednjih 2 godine polako se krećem ka tome, znači pošto je sad oranž vino popularno, ja uvodim malo tu maceraciju 2 dana, pa 3 dana, pa vidjet ćemo dokle ćemo da dođemo. S druge strane, ne želim da previše promenim karakter vina, jer on već sad ima svoje poklonike koje ne želim da oteram. Pošto u to vreme nije bilo rezistentnih crnih sorti, da, takođe treba pomenuti da sam se odlučio za rezistentne sorte, gde god je to moguće. Nije bilo kod nas tih rezistentnih sorti. Otkrio sam jednu sortu Regent u Nemačkoj. Ona nije bila kod nas na sortnim listama, pa sam ja to morao da završim tu administraciju. I onda sam uvezao tu sortu Regent i za sada sam jedini koji to gaji u Srbiji. Ta sorta je nastala iz želje u Nemaca da imaju crno grožđe koje može da dozri u njihovoj hladnoj klimi i da da mediteranski stil vina. I to se pokazalo kao dobra odluka s moje strane, jer ono ovde naravno daje daleko gušća, jača, obojenija vina i ranije sazreva, pa shodno tome je vino i nazvano indigo, zato što je boje indiga, mastila. Mislim, imam čak jednog klijenta koji kaže pošalji mi karton onog tvog mastila. Znači, to je, indigo je dobio tako ime. Ramonda je roze vino od francuske sorte Marselan. Ona je nastala ukrštanjem Cabernet Sauvignona i Grenache. Znači, nije interspecijska sorta, to su dve vitis vinifera sorte koje su ukrštene. Međutim, ona pokazuje takođe vrlo visoku otpornost, pa se gaji isto kao i ove sorte koje su bile namenjene za otporno gajanje. Ramonda je dobila ime, znači svi sad znaju šta je Ramonda, je li tako? Da, dobila je ime iz marketinških razloga, pošto Ramonda je feniks cvet koji kada uvene, vi dođete kroz 6 meseci, sipate čašu vode i ona oživi. I onda smo mi rekli, ok, roze se pije leti, kad vi potpuno klonete od velikih vrućina, popijete čašu naše Ramonde i oživite. I to je, eto, bila neka ideja što se tiče Ramonde. Sad, Selena je, kupujem grožđe za Selenu, to je tamjanika u pitanju, bela tamjanika, kupujemo od drugog organskog proizvođača, znači isto je organsko sertifikovano vino. Selena je mesec na grčkom i na etiketi je, crna je etiketa sa punim mesecom i dobila je ime zbog toga što se u tom vinogradu delimično praktikuje biodinamička proizvodnja koja podrazumeva praćenje mesečevog kalendara. Znači, određene radnje u vinogradu mogu da se rade samo u određenim fazama meseca. I onda je to bila, pošto nije u potpunosti biodinamička, tu fale neki preparati i u biodinamici morate da imate životinje u vinogradu, što je tamo nemoguće. Onda smo hteli malo sugestiju da damo onima koji znaju šta je biodinamička proizvodnja, da je to biodinamičko vino. I na kraju imamo jedno, Selena inače, rekao sam da ja volim to da bude sve drugačije, je li tako? Selena je prva oranž tamjanika koja je nastala, znači ja lično nisam bio veliki ljubitelj tamjanike, ona je jako mirišljava i jako tanka u ustima, onako kako se tradicionalno pravi. Ja sam želeo da napravim vino koje ima malo suptilnije mirise i koje je gušće u ustima, tako da može da bude gastro vino, da se koristi zajedno sa hranom. I to sam uspeo i to vrlo dobro sam uspeo. Prve godine kada sam ga napravio, poslao sam na takmičenje i dobio duplo zlato, proglašene najboljim organskim vinom Balkana. I pošto ja ne krijem kako radim stvari, mislim, onda posle mene su mnogi počeli da eksperimentišu i danas sigurno imate jedno 13-14 tamjanika u Srbiji koje su izuzetne i gastro su vina, znači vina koja nisu ta tanka mirišljava vina, nego su ozbiljna vina. Tako da, eto, dokazali smo da tamjanika nije tralala grožđe, nego da od nje može da se napravi vrlo ozbiljno vino, kao što Bojan pokušava sa Smederevkom, koja takođe može da se od nje napravi vrlo ozbiljno vino.
vino, to što je ona tradicionalno bila pravljena za špricer ne znači da ne može. I na kraju, Good Boy Bruno. Good Boy Bruno je penušavac po starinskoj francuskoj metodi koja se zove Petient Naturel, što znači prirodni mehurići. Ona se bitno razlikuje od šampanjske metode i od ove Prosecco metode. Ona je jako jednostavna, ali svaka flaša je drugačija. Znači nemate kontrolu proizvodnje. I svaka flaša je pomalo drugačija, nekad i malo više drugačija i zato je to napušteno kao metod. Međutim, pre 20 godina mladi proizvođači prirodnog i organskog vina su se setili te metode pošto je jednostavna i počeli su to da prave. I da bi se razlikovali od šampanjaca koji su fina vina, onako skupa za specijalne prilike, a ovo je jedno veselo, prosto vino za zezanje, onda su tradicionalno je sad nastalo tako da se prvo zatvaraju samo krunskim zatvaračem, a ne onim šampanjskim, i etiketa mora da bude nešto ludačka. I moja etiketa je fotografija psa, mog nekadašnjeg psa koji drži jednu loptu u ustima i zove se Good Boy Bruno i stvarno, mislim, često mi ljudi pitaju da li je ovo vino za pse ili da li je ovo vino napravljeno od psa ili takve stvari, što je super jer je to cela priča o tome. Inače, isto oranž vino, znači dugo macerirano vino, malo je sladunjavo, ali ima i visoke kiseline, baš je onako za piće veselo. I to se vino rasproda u roku od mesec dana kad se napravi, malo ga pravim oko 700 boca i nemam ga, biće za jedno mesec dana i ko prvi devojci njemu devojka. Sad si već par puta spomenuo oranž vina, hoćeš da, molim te, za početnik i objasniš u čemu je karakteristika? Svakako. Da krenemo ovako, bela vina se prave tako što se grožđe izmulja, odvoji se sok od bobica, bobice se ili bace u vinograd kao đubrivo ili se od njih pravi komovica, a onaj sok vrije i postaje belo vino. Crveno vino se pravi tako što se zajedno vriju bobice u soku, jer sok od crnog grožđa isto beo. Znači on postaje taman, crn, plav, kakav god da je, i dobija karakteristične arome, borovnice, kupine, višnje i tanine, onu oporost dobija od pokožica koje su na bobicama. I taj kontakt između bobica i soka, dužina tog kontakta, to se zove maceracija, i on obično traje kod crvenih vina tu 25-30 dana. To je prilike potrebno vreme da se završi fermentacija i da dođe do te potrebne ekstrakcije. Sad, kad vi uzmete belo grožđe i pravite ga kao da je crno grožđe, znači ostavite kontakt između bobica i soka, šire, tu takođe sada dolazi do ekstrakcije boje i malo tanina i nekih aroma koja nisu baš karakteristična za tu sortu grožđa. I takođe dolazi do ekstrakcije odnosno do ekstrata, znači suve materije u vinu. Tako da oranž vina su u stvari bela vina koja su dobila malo tanina, postala su malo gušća, dobila su neke blage arome kojih nema normalno u toj sorti vina. Recimo kod mene u tamjanici med se osjeća, znači koji nije uopšte karakterističan za tamjaniku. Znači taj miris meda imate. I ta boja se menja. A boja zavisi od sorte. Neke sorte, Pinot Grigio, on bude crven. Ovo je onako zlatno-žuta boja, tamjanike bude onako tamno, staro zlato bude kada se drži. Sad tu imate ekstreme, naravno, ljudi vole da eksperimentišu, ja držim taj kontakt između bobica i soka 6 dana i to daje jedno vino koje većina ljudi će prepoznati kao belo vino. Ne reći, vidiš, to je lepa žuta boja, ali neće ih odbiti kao nešto potpuno drugačije. Imate vinare koji to drže 2 nedelje, 2 meseca, 6 meseci, godinu dana. Tu se potpuno promeni aromatski profil i dobijete neko vino koje ne možete da prepoznate uopšte od koje sorte i kakvo je, i to je sad
malo zahteva vežbu da vam se takvo vino svidi, ali kažu ljudi koji kad se jednom zakače za to vino, da ne mogu ništa drugo više da piju. Tako da eto, to vam je oranž vino ili čilibarno vino se zove, ili vino nastalo dugim kontaktom bobica i soka. Ja bih dodao samo da je Gruzija kolevka oranž vinarstva, dakle oni tradicionalno prave tako da oranž vina nisu neka novotarija u svetu vina, već su zapravo osvešćivanje jedne tradicije i proširivanje kulture vina na određeni način. U Gruziji se to radi o ovim kverima, je tako, kveverima, da. A to su velike glinene posude napravljene na jedan tradicionalan način i onda se jako dugo zapravo to grožđe macerira i pod 6 meseci, je tako, zatvoreno u nekim potpuno zatvoreno od oksidacije i navodno, mislim, nisam imao prilike da odem u Gruziju još uvijek, ali od nekih prijatelja koji sam čuo, to su vrlo, vrlo specifična vina. Danas je Gruzija vrlo mali proizvođač na svetskom nivou, ali jedan od najstarijih, ako ne i najstariji proizvođač na mapi, istorijskoj mapi vina. Branislav je sada objasnio i hvala, super, kako nastaju bijela vina i crvena vina. A sad ću tebe da pitam, pošto si se malo prijavio da to ti objasniš, kako ide registracija vinarije kroz korake. Malo pre sam baš čitala o vinarskom i vinogradarskom registru, pa ovo nije mnogo interesantna tema, dosta je administrativne prirode. Ali će značiti ljudima koji tek hoće da se upuste u to. Mogu malo da kažem i o pravljenju belog vina od crnih sorti, to je možda interesantnije, šalim se. Pa registracija vinarije podrazumeva da pre svega postoje pravni dokumenti, odnosno zakon, pravilnici, uredbe i ostali dokumenti koji se moraju pročitati, iščitati i prema njima jedan proizvođač mora da se nosi. Dakle, mora da postoje određene prostorije, mora da postoji određena oprema za proizvodnju vina i mora da pravno lice samo može biti proizvođač vina. Dakle, fizička lica, odnosno gazdinstva koja su na fizičko lice ne mogu biti proizvođači vina, mogu biti proizvođači nekih drugih proizvoda, ali vina i žestokih alkoholnih pića za dalju prodaju ne. S tim u vezi jedan proizvođač, pravno lice, mora biti registrovan za proizvodnju vina ili imati ogranak koji je u okviru matične firme, što je vrlo čest slučaj, imati registrovan za proizvodnju sa šifrom delatnosti kojom beše 1102 i da se upiše u 3 registra neophodna. Pre svega to su registar, u stvari ne mora vinogradarski registar, ali se nekako podrazumeva da ukoliko taj proizvođač hoće da proizvodi vina sa geografskim poreklom, mora da ima neki vinograd, ali tako, ili bar da kupuje grožđe koje je iz određenog rejona. To je vinogradarski registar, vinarski registar i registar objekata za proizvodnju. Znači, to su 3 neophodna. Nakon toga prosto dolazi određena komisija, odnosno inspektorat i otvara se vinarija. Dakle, da, naravno, svi uslovi su pozitivni. Dobro, a ako se dotaknemo prostorije i opreme koju jedan proizvođač vina treba da ima? Pa, oprema je nešto što je neophodno, nije nužno. Dakle, vino se može proizvoditi i sa vrlo malo opreme. Dakle, najobičnija je jedna presa. Moja prva presa je napravljena presa koja ima jako loše karakteristike, naravno. Znači, od ozdo bukvalno presuje grožđe, a ne podjednako sa svih strana. Moja naredna presa je bila malo veća, ali ne dovoljna, i ovo sad najveće koje imam daje pritisak, na primjer, na svaki deo unutar prese podjednako. To je jako bitno u enološkom praksi. Onda moramo imati neke sudove, to mogu biti i plastične kace, naravno, u nekom početku, to najčešće se i tako radi kod nas, ali ako govorimo o nekoj ozbiljnoj proizvodnji, to moraju biti sudovi od nerđajućeg čelika,
kiselootpornog, nerađujućeg čelika i određene pumpe za pretakanje i sad tu ima mnogo opreme neke koje može i ne mora da se koristi, ali sva ta oprema daje na kvalitetu vina. Jedan od najbitnijih faktora po meni u proizvodnji belih vina jeste korišćenje određenih metoda koje smanjuju vino od trenutka pucanja bobice do trenutka pravljenja, dakle finalizacije, kontakt sa kiseonikom. Dakle, kiseonik je kod belog vina veliki neprijatelj, osim ako ne pravimo oksidativna vina, odnosno oranž vina u ovom slučaju, tada je prijatelj i fenolna ekstrakcija je tada prijatelj te oksidacije, jer onda možemo napraviti ta oranž vina, ali ako hoćemo lagana sveža vina koja imaju neki mineralni sveži lagana organoleptička svojstva, onda moramo da idemo ka tome da izuzmemo kiseonik iz proizvodnje. Slobodno. Ono što Bojan nije pomenuo, verovatno neće da plaši buduće vinare. Znači, ono što je najteže u celoj ovoj priči je što morate da pratite HACCP. Znači, vi morate da pratite isti standard koji se primenjuje pri proizvodnji mesa, sira, mleka i takve stvari. Znači, morate da imate kiselootporne podove, vodootporne zidove, odvojene prostorije za čuvanje enoloških sredstava, odvojenu vreonicu gde vino vri, odvojenu prostoriju gde vino sazreva. Morate da imate 2 ulaza, jedan ulaz gde ulazi sirovina, drugi na koji izlazi gotov proizvod, što je potpuno apsurdno ovde, jer ulazi sirovina u septembru, a izlazi alkohol u aprilu, ali kao da ne bi došlo do cross-kontaminacije. Mislim da smo mi jedina zemlja u Evropi gde je to neophodno. I to su nam učinili uslugu, znate, tamo 2010. godine kada je menjan zakon o vinu, onda da se ne bi plaćala akciza na vino, da bi on bio jeftiniji proizvod, da bi se popularisao, on je prekvalifikovan od alkohola u hranu. Ali ono o čemu niko nije razmišljao, da je tog trenutka na nas počeo da se primenjuje zakon o bezbednosti hrane. I to je jako veliki trošak prilikom, znači vi ne možete, znate one romantične scene, kaplje voda, kameni zidovi, mahovina, paučina, zemljani podovi, to ne može kod nas. Znači morate da imate laboratorijske uslove za proizvodnju vina, a to je jako skupo, to poskupljuje gradnju, poskupljuje ulazak u ceo taj posao. S druge strane, nije to tako loše, naš narod nije baš mnogo pedantan i čist, a higijena je, ja mislim, broj 1 za proizvodnju kvalitetnog vina. Morate da imate savršenu higijenu i to je onda naravno mnogo lakše u takvim uslovima na koje vas je zakon nesvesno naterao. Znači, to je, oprema, što kaže Bojan, može da bude i polovna i stara i ručno pravljena i sve. Ima tamo spisak šta sve morate da imate, ali niko vas ne tera da to bude neka fenomenalna oprema. Ali prostorije, to je onako baš, moraju da budu cakum paku. Hvala. Ja bih dodao samo da Francuzi, na primjer, kažu da sad postoji ta francuska praksa, može grožđe da bude koliko god prljavo, dakle, ali ako je zdravo grožđe, ako od njega napravite dobro vino, onda će to vino biti odličnog kvaliteta. Dakle, postoji prosto ta kontaminacija, dakle, to je svakako na samom grozdu, imamo ceo biodiverzitet različitih bakterije i svega i prosto to i sama fermentacija je jedna, da kažemo, vrlo nečista sredina u tom smislu. U ostalom, da nije kulture i umetnosti, vino bi verovatno bilo samo jedan pokvareni sok od grožđa. Danas imamo kulturu, imamo umetnost, imamo ljubitelje vina i vino je deo naše kulture. Hvala. Da mi ja nešto što će da uplaši naše
buduće proizvođače. I Bana i Bojana su jako lepo rekli, ali ono što je najvažnije što mi vinogradari kažemo dobar jedan vinograd. Znači to je prvi i najvažniji uslov, ono što je Bojan rekao da iz tog vinograda izađe zdravo i kvalitetno grožđe i da se vinarija nalazi u vinogradu, odnosno u neposrednoj blizini vinograda. To je izuzetno važno proizvođačima, da taj put od ubranog grožđa do ulaska u vinariju bude što kraći. Znači da sprečimo sve one momente kad može nama grožđe da se pokvari i kad dolazi sa problemima u vinariji. To je negde ključno. Jer sad proizvođači koji ozbiljno ulaze u vinogradarsku vinarsku proizvodnju, oni razmišljaju u startu o podizanju vinograda, a posle idu ovi koraci što su kolege naveli. Znači i oprema i vinarija i tako dalje. Kažem, taj put moramo svesti na najmanju moguću meru. Hvala. Neka ostane kod vas, pošto je sljedeće pitanje za vas. Bojan je spomenuo sok od grožđa, a juče smo pričali, ja kažem, nisam to rekla profesorki, ali pitaću je baš koje sorte su najpogodnije za sok, baš sok, a ne vino. Ako možete da mi kažete, eto, možda, ja verujem, mislim, mi smo platforma mali proizvođači hrane u Srbiji i ja verujem da će ovaj video na YouTube-u gledati i apsolutni amateri. Tako da, eto, voljela bih da objasnite koje vinske sorte postoje i koja razlika između njih. Tu mislim na stone i na vinske i da li uopšte imate uvid u to koje su, pošto pričamo o vinu, koje su najzastupljenije vinske sorte u Srbiji, ili možete i vas dvojica da se nadovežete. A lično, eto, ako može pitanje preko veze, koje sorte su baš za voćne sokove? To je meni isto interesantno, pošto nije toliko često da neko pravi voćne sokove od grožđa. Da, to ste baš lepo rekli. Nije tipično pravljenje čisto pravog voćnog soka. Generalno, postoji jako veliki broj sorti. Centar za vinogradarstvo i vinarstvo kao ovlašćena kuća koja se bavi vinogradarskim registrom, ima poverene poslove od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, evidentirao je oko 200 sorti koje se gaje u našim vinogradarskim rejonima i vinogorima. Od tih sorti najdominantnija sorta je graševina, odnosno gražac. Ima je negde na nešto preko 900 hektara. Dominantna je u Južnom Banatu, u rejonu Tri Morave i u Sremskom vinogradarskom rejonu. Posle toga idu Merlo i Cabernet kao tipične vinske sorte za proizvodnju crvenih vina. Tu nam je Chardonnay, Sauvignon. Možda je zanimljiv podatak, ako pričamo o malim proizvođačima, možda motivacija da im budući zasad bude sa autohtonom sortom Prokupac, jer se Prokupac kao autohtona sorta, to je jedina sorta koja se nalazi među prvih 10 sorti u Srbiji. Sad bi to očekivali da imamo neki impozantan broj hektara, nemamo, je negde nešto malo ispod 300 hektara sa Prokupcem, bar po onim podacima kojima raspolaže Centar za vinogradarstvo i vinarstvo. I kad se to generalno pogleda na sve sorte, negde oko 75% su vinske, oko 25% su stone sorte, s tim što je baš zanimljivo da su stone sorte tipične za ovaj beogradski rejon, posebno za Gročansko vinogorje. Tu su nam najbolji, pored ovih dobrih proizvođača vina, tu su nam i dobri proizvođači stonog grožđa. A kad od tih 75% sorti koji su baš tipične za vino podelimo za bela i crvena, dominantne su bele vinske sorte sa negde oko 59%. Tu su Sauvignon beli, Chardonnay, tu nam Riesling, graševina i Smederev kao o kojoj je kolega pričao. To je ono što se tiče sortimenta. Sad, moram da napomenem, obzirom da Centar za vinogradarstvo vrši upis i sve promene u vinogradarskom registru i promene sortimenta i podizanje novih zasada i krčenje i tako dalje, svi oni proizvođači koji imaju preko 10 ari su u obavezi da se upišu u vinogradarski registar ako stavljaju grožđe u promet. Sad, to u praksi baš i nije. Tako, evo, Bane se. Tako da mi o tačnom broju sorti nemamo baš precizne i ažurirane podatke, da, zato što proizvođači nekako izbegavaju, iako je taksa simbolična i dođu vam kolege koji su stvarno stručnjaci, evo, mogu i kolege da posvedoče, premere vinograda, evidentiraju sortu, pogledaju koji vam je prinos i tako dalje, ali ako ste ozbiljan proizvođač i hoćete u promet da stavite ili da pravite vino, onda morate svakako da se upišete. Sok. Sok, da. Za sok vas pozivam da dođete kod nas na naše ogledno dobro Radmilovac. Mi imamo jednu sortu Evitu
koja je baš namenjena za proizvodnju soka i moje divne kolege rade različite oglede sa tom sortom, probali su da prave i vino, ali ona je baš tipično da se pravi sok od grožđa. Pa evo, poziv, dođite vidite kako izgleda sorta Evita, da probate grožđe, pa možda i što da ne da se raširi u vinogradima ako mali proizvođači žele, eto možda to je neki put, podstrek, napraviti neki svoj mali biznis, eto, neku svoju malu priču. Super, sa sortom Evita. super, hvala. Meni je ovaj panel baš super. Bojane, to je pitanje za obojicu, ali prvo Bojan. Predložio si, čini mi se pre godinu, dve, kad se učestvovao na bazarima, pa smo baš dosta pričali, da dođemo da organizujemo kod tebe neki događaj, neko druženje. Reci mi, da li imaš, degustacionu salu, da li primaš posete i to će posle isto reći Ivana. Imam degustacioni trem, salu nemam. To lepše zvuči. Taj trem ima pogled na vinograd i mnogo bolje zvuči od bilo kakve sale. Ovako kad kažemo sale, pomislimo na neku salu za konferenciju. Da, je tako. Ovi degustacioni trem je jedno predivno mesto gde dođu ljudi i uživaju i moram da kažem da mnogi ne znaju ni da odu. Što znači da mi je jako lepo i uživaju u pogledu na vinograd, uživaju u vinima. Čak mi kažu da su moje vina bolja na tom tremu. Ja posle razmišljam, možda nešto im se nisu dopala ta vina. Šalim se. Znači, prosto mnogo je lepo uživati u prirodi. I moj predlog tada kada sam dao bio je upravo u vezi sa tim uživanjem u prirodi. To možemo napraviti i na samom zemlji, naravno lep dan da bude, da uzmemo da neke stolove postavimo, ne moramo ni stolove, možemo da uzmemo i neke piknik, neki fazon da napravimo i da se služi vino, da dođu proizvođači, neki malo džemić da namažemo ili bilo kakvu vrstu proizvoda da izložimo tamo i to ćemo da organizujemo već ovog leta. Super, pratimo i delimo na platformi. Da. Bane? Pa evo, mi već 4 godine imamo taj vinski turizam. Mi ljude primamo u svojoj kući, znači nemamo posebno neku degustacionu salu, znači to su dnevna soba i trpezarija u kojoj mi inače živimo. I tu može da stane 12 ljudi onako gusto upakovanih i to je tako zimi. A imamo jednu jako veliku terasu sa fantastičnim pogledom na Dunav. To je ta terasa, ali Dunav je tamo. Tu može da stane 30 ljudi i ona je sada, ova slika je stara, ona je sad trenutno pokrivena jednom pergolom na kojoj raste visterija, onako baš lepo izgleda. I tu uglavnom kad god je lepo vreme tu primamo goste. Imamo dosta da nam je razvijen taj turizam sada. Primamo bookinge preko 4 različite strane platforme. Airbnb Experiences, Viator, winetourism.com, ima nova platforma Vinera gde može da se bukira poseta kod nas. I uglavnom nam dolaze ljudi srednjih godina koji posećuju Beograd i pronađu nas uglavnom na Google-u. Mi smo broj 1, znači ako otkucate Top Wineries in Serbia, na prvom mestu je naša vinarija i onda kad pogledate reviews, mi imamo preko 120 reviewa, svi su 5 zvezdice i onda ih to privuče da dođu, a 25 minuta smo od grada. Tako da dosta njih imamo, to uglavnom vikendom smo puni. Ima dosta i naših koji dolaze, to se booking radi preko našeg web sajta. I preko nedelje vrlo često imamo komercijalne posete, odnosno firme dođu sa manjom grupom tu da naprave neki sastanak ili kupe za svoje zaposlene kao nagradu ili tako nešto se desi uglavnom preko nedelje. Ne radimo samo ponedeljkom. Tako da je to sada u stvari veći deo biznisa postao je to. Znači mnogo više vina prodamo
plus naplatimo te degustacije nego što se zaradi od prodaje po vinotekama i restoranima. I bio je plan ove godine da se dozida još jedna prostorija kako bi zimi mogli isto da primimo 30 ljudi umesto 12, međutim nismo mogli da složimo finansijsku konstrukciju, što bi rekli, pa smo odustali za sada od toga. Negde sam pročitala, verovatno na sajtu, u stvari znam i sa bazara, da je jako važno da proizvođači imaju aparat za kartice, jer ljudi najviše plaćaju karticama. I koliko generalno misliš da je marketing bitan za proizvođače, pa eto i za vinare? Znači i učešće na manifestacijama vinskim i eto organizacija degustacija. Videla sam na sajtu da deliš često priče o mislim prosto vinu i čini mi se da si baš imao jedan tekst i o vinskom turizmu. Jesam, da. Da krenemo od tih tekstova, ja te tekstove pre svega pišem za vinu.rs, to je najčitaniji vinski portal u Srbiji i tu imam svoj blog i onda to što napišem za njih objavim i kod sebe na blogu. Sad ja mislim oko 60 članaka da sam pisao i to koristim uglavnom za propagandu organske proizvodnje, ali povremeno pišem i o drugim temama. Što se tiče marketinga, to je sada onako jedna dosta kompleksna stvar. Za novog proizvođača odlazak na vinske manifestacije je apsolutno obavezan i to što više manifestacija to bolje i neće on nikakve pare tu zaraditi. Znači vi kada saberete kotizaciju, put, koliko vam vina popiju, tu zarade nema. Makar prodali mnogo vina, opet tu zarade nema. Morate da postanete prepoznatljivi, morate da postanete brend, moraju ljudi da znaju ko ste. I dok to ne postanete, vi morate da ulažete u odlazak na vinske manifestacije i druge manifestacije, posebno tamo da je kombinacija hrane i vina. Ima toga dosta. Vremenom ćete otkriti koje vama najviše odgovaraju. Naravno, najviše tih manifestacija u Beogradu, međutim, poslednjih 2 godine počele su i manja mesta po Srbiji da organizuju te manifestacije. Recimo, za mene je izuzetno važan bio u početku festival vina u Paraćinu. U to vreme, to je bilo, pričamo pre 6-7 godina, znači prvo bio je besplatan, to je turistička organizacija je donirala za štandove, ali drugo, u to vreme u Paraćinu nije postala ni jedna vinoteka. I šansa da ljudi probaju i kupe kvalitetno vino je bila jednom godišnje jedino na toj manifestaciji. To su se kamare vina iznosile odatle. To je sad postalo manje atraktivno zato što sad već ima u Paraćinu da se kupi dobrog vina cele godine, ali i dalje vrlo važan salon zato što je mnogo manja konkurencija u manjim mestima i ako se tu nametnete onda možete da ostvarite dosta dobru prodaju. Što se tiče marketinga preko društvenih mreža, ona su tu isključivo za brand recognition, da prepoznaju vaš brand. Nećete, niko meni, ja evo imam Facebook od kad postoji Facebook, website od kad postoji vinarija, Instagram od kad postoji Instagram, imam LinkedIn, TikTok, ne mogu stvarno, mislim, mator sam ja za to. Ja mislim da mi niko nikada ništa nije kupio na konto mog marketinga preko tih društvenih mreža. Ali imam strašno puno pratioca, ljudi znaju ko sam, čitaju moje objave i reaguju na to da dođu u posetu vinariji i da dođu na manifestacije vinske gde se ja pojavljujem. Tako da ta kombinacija, znači društvene mreže apsolutno morate da imate i morate da budete prisutni na njima stalno. Znači vi ako nemate bar jednom nedeljnu objavu na društvenim mrežama, to bolje da je nemate. Jer ljudi zaborave na vas, ima tu 1000 stvari. Što se kartica tiče, one su izuzetno važne. Znači, mi od početka imamo kreditne kartice i to otprilike izgleda ovako. Dođe jedan par kod nas na degustaciju,
probaju 4 vina, imaju neko meze, svide im se 2-3 vina, kreću kući, oni bi da kupe nešto. Koliko ti imaš para, koliko ti imaš para u novčaniku, aha, pa mogli bismo 1-2 vina. A jel primate kartice? Primamo. 2 ova i 3 ova. I to je tako svaki put. Tako da nama je sada, ja mislim, 85% prometa nam je na kreditnim karticama. Trošak nije nikakav. Znači, 1,25% uzimaju i 1300 dinara mesečno. Stvarno, mislim, bez veze. Takođe, naravno, morate da imate fiskalnu kasu. To nemojte da se igrate sa tim. Možete sebi da smanjite troškove, sada ove fiskalne kase su ujedno i POS aparati, tako da imate samo jedan aparat. Tako da to apsolutno preporučujem svakome da ima kreditnu karticu, fiskalnu kasu, društvene mreže i posete sajmovima. Ja sam sada već nekako prepoznat kao jedan od glavnih organskih proizvođača u Srbiji i ja sad već ređe idem na sajmove jer to košta. Mislim, nemam potrebe više da se prikazujem tamo i vremenom ustanovite da svaki sajam ima svoju publiku i vas je ta publika već upoznala i vi ste sa njima, tu ste ugrabili koga ste ugrabili. Sad idete na neki drugi sajam gdje, evo ja sam sad bio u Subotici, nikad do sad nisam bio u Subotici i 90% onih ljudi nikad nije čulo za mene i za vinariju. I to je za mene značajno jer ja sam sada tu ušao na jedno tržište, postao sam prepoznatljiv na jednom tržištu, a ima mog vina u jednoj vinoteci u Subotici i onda gde ima vaše vino da se kupi, ima tu, aha, to je super. Tako da na taj način razvijate prodaju. Hvala, ja verujem da će ovi savjeti baš biti korisni. Izvini, molim te, i obavezno kućna dostava. Znači, narudžbina preko interneta i kućna dostava, to je jako važno, posebno za tu unutrašnjost. Vi ste bili na nekom sajmu, on nema gde da kupi vaše vino, vi mu date kupon, imaš 20% popusta kada kupiš kod mene na sajtu, on krene da kupuje kod vas na sajtu, tako dobijete njegovo ime, telefon, e-mail za budući marketing i s vremena na vreme ih bombardujete sa nekim posebnim ponudama. Znači, to je jako važno. Hvala. To će biti super korisno. Profesorka, ovo moram da pročitam pošto su ovdje neki brojevi, pa samo da ne zeznem stvar. Ovo sam izvukla iz onog udžbenika koji sam vam pokazao. Kaže, prema veličini razlikuju se mali zasadi do 5 hektara, srednje veličine od 5 do 20 hektara i veliki preko 20 hektara. Koji su najčešći u Srbiji? Verovatno imate uvid u to. Opet, ono malo pre što ste rekli da statistika nije baš najtačnija jer nisu svi registrovani. I šta mislite kakva je perspektiva vinogradarstva u Srbiji i vinarstva? Još manje nego što ste vi pročitali iz knjige. Jel da? Je situacija zasada u Srbiji što se tiče naših vinograda, male usitnjene parcele. To je nekako tipično za vinogradarstvo u Srbiji. Postoji jedan podatak koji je opet iz Centra za vinogradarstvo koji se tim bavi, da je prosječna veličina površine vinogradarske parcele negde 0,34 hektara. Znači u Srbiji, kad saberemo sve to i na tako usitnjenim parcelama je izuzetno kompleksno i komplikovano organizovati proizvodnju i troškovi vam samo rastu. Znači cena 1 kilograma grožđa ili jedne buteljke vina je onda izuzetno visoka. Ako imate tako rascepkane površine, teže vam je sprovesti bilo koju agro ili ampelotehničku meru, teže je imati primjenu odgovarajuće mehanizacije, o radnoj snazi da ni ne pričam jer znamo, svi smo svedoci da je nema je ni kvalitetne, one što ima, visoke su cene i tako dalje. Ali generalno gledano na nivou teritorije Republike Srbije, svi ti zasadi su tako da kažem, upakovani u 22 vinogradarska rejona i 77 vinogorja. Imamo nešto malo oaza, one su tipične i prepoznatljive su mahom u Vojvodini. Što se tiče samog razvoja i perspektive vinogradarstva, ja sam generalno optimista, tako da mislim da nam je, ne sad što sam ja optimista, nego generalno perspektiva i sam put razvoj ja izuzetno sve to, jer imamo potencijal, znači agroekološki uslovi su broj 1, Republika Srbija to ima, imamo dobre proizvođače, imamo želju,
i prostor da se i ovi postojeći proizvođači razvijaju, da se šire, da uvode neke nove sorte, nove tehnologije gajenja, a i da imamo sve veći broj nekih proizvođača koji do sad nisu bili u vinogradarsko-vinarskom sektoru uz pomoć kvalitetne edukacije. A i to svakako imamo. Tako Spomenuli ste negdje da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo program razvoja vinarstva i vinogradarstva od 2021. do 2031. ako sam ja dobro zapisala. Koji je cilj tog programa? Šta je, čini mi se da je zapravo cilj države da poveća površine pod vinogradima i pogotovo organske proizvodnje. Jeste, to svakako da jeste. To je prvi program koji je donet, već sad ima toga nekoliko godina i on se primenjuje. Konsultovane su različite institucije prilikom izrade samog tog programa, ali kao što ste i vi rekli, znači glavni cilj je povećanje vinogradarskih površina i povećanje proizvodnje grožđa u Srbiji, a samim tim i vina i prepoznavanje Srbije na toj vinskoj mapi Evrope i sveta i zapošljavanje, ono što nam je važno, znači da nam se poveća broj radnih mesta u vinogradarsko-vinarskom sektoru. To su negde, onda nam ide i povećanje dobiti i sve ono što prati sam razvoj vinogradarstva i vinarstva. Znači to su negde generalni ciljevi, ali ste rekli i ove ne manje važne nego specifične ciljeve. Jedan od njih je upravo i povećati površine pod organskim zasadima. Negde su nam na 0,40 2019. godine, pre znači nego što je donet program, površine pod organskim zasadima su bile negde oko 0,45%, a u programu se kaže da je cilj da imamo oko 10% površina 2031. godine. Iskreno ne znam da li će i biti tad, ali proizvođači su na dobrom putu, imamo jako veliki broj proizvođača koji je u postupku sertifikacije, proizvođača koji je u postupku konverzije, tako da očekujem da će taj cilj biti ispunjen. Zatim tu su još neki drugi specifični ciljevi, povećanje udela proizvodnje grožđa sa oznakom geografskog porekla. 2019. godine je to negde bilo oko 12%, očekuje se da bude nivo oko 30% 2031. godine. Zatim imamo i povećanje udela zasada sa autohtonim sortama. Ja sam već malo pre pomenula autohtonu sortu Prokupac, tu su nam i neke druge sorte. Znači sa nekih 8% površina cilj je da autohtone sorte zauzmu oko 20% 2031. godine i postoji još tu niz specifičnih ciljeva što svakako stavlja sam program koji je ministarstvo donelo negde u vrh, ali opet nam daje mogućnost da to bude okosnica i da se on unapređuje i da se radi i da se popravljaju svi oni činioci koji su važni da do ovih rezultata koje sam malo pre pomenula i dođe. Mogu ja nešto negativno da kažem. Veliki problem u implementaciji tih planova je prvo što nam svaki čas menjaju ministre zadužene za poljoprivredu i svakom ministru treba vremena da se upozna sa stanjem stvari i onda svaki ministar bi nešto i da promeni ili da da svoj neki pečat, a ovo je dugoročan posao koji zahteva sigurnost na 20 godina. Da vi znate da će ono što važi sada važiti i za 10, i 15, i 20 godina. Znači, to je ta promenljivost u implementaciji, ne u samom programu, nego u implementaciji je problem. Drugi, najveći problem koji imamo je kadrovski, znači u ministarstvu na implementaciji tog programa, uopšte u sektoru koji se, u grupi koja se bavi vinogradarstvom i vinarstvom, su zaposlene 3 osobe. Mislim, bio je ekspert Evropske unije ovde, analizirao je šta oni sve rade, sedeo je sa njima u kancelariji 4 dana, bio je zgranut, rekao je da je to posao koji zahteva najmanje 25 ljudi. I to nikako ne može da se promeni, jer postoje tu neki glupi propisi o zabrani zapošljavanja, plate su male, ljudi neće da dođu to da rade, a od implementacije tog programa dok ne bude kadrovski ojačana ta grupa nema ništa. I to je, znači, svaka procedura traje večno. Evo, malo pre smo pričali, znači, predlog upisa određenih autohtonih i novostvorenih sorti u dozvoljene sorte za vino sa geografskim poreklom je napravljen pre godinu i nešto dana.
ne mogu da stignu da se sastane komisija, da se donese rešenje, da jednostavno ljudi ne mogu. Oni ginu na poslu. Ja neki dan sam ih zvao, kaže danas nam je tu delegacija iz Nemačke, sutra iz Italije, preksutra iz Španije, moramo sa njima da idemo, a ko će da radi Tako da to je veliki problem i mislim da neće doći do ozbiljnog pomaka u površinama dok se to ne reši. A što se organske proizvodnje tiče, ja sam isto tako strahovito sam optimista, jer 2014. godine bilo je nas 3 sertifikovane, registrovane vinarije sertifikovane za organsku proizvodnju, sada nas ima 17. To je ogroman skok, strašan skok za 10 godina. Ima još 10 njih koji su u postupku, znači kao Bojan, i ima sigurno još 10 njih koji rade organski, ali nisu ušli u sertifikaciju jer je skupa i komplikovana. Neki od njih će možda ući, neki neće. Hvala. Bojane, u prvom panelu koji nam se zvao Žene u poljoprivredi, ja sam zaboravila da postavim pitanje koje se konkretno tiče žena. Iako su bile 3 žene, pa smo mi časkali i pričale. Tako da sad smo prošli proizvodnju vina i mislim da smo spomenuli neke bitne stvari. Ali ono što nismo spomenuli je, htjela sam da pitam i tebi i Baneta, mislim da to nisam pitala, da niste spomenuli, na koliko hektara imate vinograd, i ono što smo baš pričali dok smo se pripremali za panel, koliko je uopšte potrebno grožđa na nekom godišnjem nivou, za koliko litara, odnosno na vašem ličnom primjeru koliko vi imate litara vina na godišnjem nivou. I još bitno pitanje, od koliko uopšte litara vina, odnosno koliko litara vina je potrebno, odnosno flaša, da neko ima otprilike sve ovo, neki prosek, naravno da tu priroda čini svoje, da bi neko živeo od proizvodnje vina i od vinarije. Da. Pa pre svega, evo da počnemo od površine. Moja površina je negde oko 1 hektara, s tim što kod mene se ti redovi, taj prostor koji je vrlo intenzivan, dakle razmak između redova je 2 metra, a u jednom delu gde je ta Smederevka, tu sam malo eksperimentisao, pa sam napravio 1,2 metra razmaka, dakle tu je vrlo, vrlo radno intenzivno, onako mora sve ručno da se radi, tako da nije to jedan komercionalan, naravno to je vrlo mala površina, kako sam eksperimentisao s tim, sa Smederevkom konkretno, nekih 10 ari, i ne bih to preporučio drugima na velikoj površini, jer to se prosto ne može raditi na velikim površinama. Ja mislim da je Vinarija Despotika slično nešto probala sa Prokupcem, ja mislim. I to je vrlo, vrlo naporan posao, veliki posao. Dakle, što se tiče površine, zavisi šta podrazumemo, šta je na toj površini. Dakle, ako je manji broj čokota na površini, onda je i manji posao. Ako je više, onda je i veći posao. Tako? Ako imamo neku mehanizaciju, onda mi smanjujemo broj radnih sati, koliko se tu radi. Samim tim i povećavamo i profitabilnost. I tu imamo nekoliko tih, jedan, da kažemo, trodimenzionalni grafikon, kako bih to ovako objasnio, da što manje radimo i što imamo bolju mehanizaciju, to ćemo možda i više zaraditi. Tako da, pa evo rekao bih da to recimo može u nekim komercijalnim zasadima da ide recimo 10 radnih dana sa nekom ozbiljnom mehanizacijom, a za neke vinograde gde nema ozbiljne mehanizacije ili koji su gusto sađeni, to je 60 radnih dana u godini, na primjer. Tako da, to je prvo pitanje. Šta mi hoćemo? Dakle, da li smo spremni da uložimo ogromna neka sredstva u mehanizaciju i da dugoročno gledamo to i da plasiramo ta sredstva u narednih 20, 30, 40 godina, koliko ta eksploatacija vinograda i treba da traje minimalno, onda dolazimo na neku površinu 5, 10, 20, 50, 100 hektara, gde mi možemo da govorimo o nekoj profitabilnosti. Svaka profitabilnost na površinama
kao što je 1 hektar, ne postoji. Proizvodnja grožđe kod tako malih površina se isplati samo iz jednog razloga, a to je zato što kao prvo mi pravimo estate vinariju. Dakle, vinarija gde je proizvodnja grožđe iz našeg. Mi znamo da imamo naše grožđe, znamo kakvog je kvaliteta i možemo to grožđe da uberemo naveče i u toku noći da ga preradimo ujutru, dobijamo bolji kvalitet. Mi kontrolišemo kvalitet. Dakle, to je najveća prednost toga da mi imamo vinograd. Nažalost, proizvodnja grožđa nije isplativa u ovim našim slučajevima, u slučajevima velikih zasada, možemo govoriti o nekoj isplativosti, ali tu je i Makedonija, tu su i druge zemlje, odakle gde je, prosto su drugačiji malo ti agroekološki uslovi, gde je možda i malo jednostavnije proizvesti kvalitetno grožđe sa većim procentom šećera, ali to sad pitanje sa ovim promenama klime, kako će sve ići, ali to grožđe je mnogo jeftinije. I postavio bih jedno pitanje, a to je koji procenat srpskog vina se pravi od srpskog grožđa. Mislim da to pitanje treba da stalno se postavi i da treba srpsko vino da se napravi od srpskog grožđa i da mi moramo da iznađemo neki način, jer ne možemo zabraniti uvoz makedonskog grožđa, ali možemo nekako promovisati srpska vina i napraviti. Ja bih sad napravio jednu digresiju što se tiče Beogradskog udruženja i jednu paralelu bih takođe napravio sa bečkim vinskim rejonom. Dakle, paralela je takva da oko Beča imamo jedan prsten vinogradara i vinarija gde kompletna proizvodnja u tim vinogradima i vinarijama se proda na licu mesta i u restoranima oko Beča. Dakle, možemo mi da zamislimo jedan beogradski rejon da izgleda, da bude približen, ne može biti isti, jel tako, manji je grad, Beč i bliži su tu vinarije, možete doći tamo tramvajem, ja mislim. Ne možete baš tramvajem do Baneta i mene, ali može kolima, jel tako? Autobus, jel tako? Može autobus. Do mene može ima autobus. Ima stajalište kod zakupa. Da. Tako da, sa tog nekog aspekta je, ako govorimo o isplativosti, onda možemo imati. Tako da ne treba posmatrati površinu kao neki reper isplativosti, već da sagledati kompletnu celinu zašto se mi bavimo time i šta mi hoćemo. Dakle, evo ove, na primjer, čudne etikete koje ja imam, ili interesantne, ove su proizvod jednog umetnika, Kike, i ocenjene su od strane Vino RS-a kao 3. najbolje u Srbiji. Dakle, mislim, prošle godine. Tako da, to je neka vrednost koja je postignuta. Postignute su različite vrednosti. Samo grožđe, naravno, jeste vrednost, ali to je samo jedan deo u celoj celini. Vrednost je i ono šta sam vinar daje kao umetnik u toj proizvodnji grožđa. Vrednost je i pogled na vinograd, vrednost je i arhitektura vinarije i sve ono što sagledavamo, to je možda kompletniji odgovor, tako da ja nemam odgovor na vaše pitanje. Samo mi, da... Samo da kaže koliko litara vina proizvedeš godišnje? Ja imam kapacitet sa ovom proizvodnjom da proizvedem do 5000 litara vina ako svo grožđe opstane, što često nije slučaj, naravno zbog te organske proizvodnje ili zbog biranja grozdova, ali da kažemo da negde do 20.000 litara su mali proizvođači, preko 20.000 litara su veliki. To su neke, da kažemo, granice koje su sad trenutno zacrtane. Svaka proizvodnja do 20.000 litara po meni je moguće kontrolisati kvalitet na nekom višem nivou i do nekih 3 hektara da je recimo jedna porodica može da radi full time job, znači puno radno vreme i da možda živi od toga. Možete. Pa, ja ću sad da stavim moj, što kaže, ekonomski šešir, ekonomiste, znači ovako, sve zavisi kako ste vi konfigurisali svoj poslovni plan i šta ste odlučili da radite. Mi imamo, sestre i ja, radimo sami, imamo hektar 25,
pod vinogradima i kupujemo još 2 tone grožđa pored toga. Mi sa tih hektar 25 uberemo nekih 8 tona grožđa, otprilike, 7 do 8 tona grožđa u zavisnosti od godine. I zajedno s ovim kupovnim grožđem pravimo 4,5 hiljada litara vina. Znači nekih 5 do 6 hiljada boca pravimo vina. I to mi konsistentno radimo, znači nemamo puno problema od godine do godine u raznovrstosti roda. Za visoko kvalitetno vrhunsko vino država vam je ograničila rod na 8 tona po hektaru, znači mi nešto malo manje od toga radimo i mi nemamo nameru da se širimo, jer bilo kakvo proširenje ne možemo sami da radimo. Morali bi da imamo stalno zaposlenog čoveka, a da bi se stalno zaposlen čovek isplatio, morali bi da imamo 5 hektara. Znači, ili hektar i po radite sami, ili zaposlite nekoga pa imate 5 hektara. To je otprilike naša neka računica. Sad, da li od toga može da se živi? Da, može da se živi, može lepo da se živi, ukoliko ste vi obavili onaj zadatak da pravite visoko kvalitetno vino, budete prepoznatljivi na tržištu i ne dajete to vino bud zašto. Moja vina se u veleprodaji prodaju od 12 do 15 evra. U prodavnicima su 18 do 20 evra, pa vi lepo izračunajte 5000 boca, da se sve proda u veleprodaji, je li tako, to je 50-60 hiljada evra godišnje. Moji troškovi su nekih 20, znači 40.000 evra godišnje može da vam ostane od hektar 25 i 5 do 6.000 boca vina, ukoliko ste se pozicionirali na tržištu, ukoliko imate visoko kvalitetna vina koje prodajete za ozbiljne pare. Znači, to je to. Ukoliko prodajete vino u plastičnim flašama za 300 dinara litar, naravno da ne može od toga da se živi. Nažalost, mnogi naši proizvođači imaju vrlo kvalitetno vino koje bi mogli da stave u bocu od 7,5 deci i da uzmu kvalitetne flaše i kvalitetne etikete i da urade malo na marketingu i da to vino koje sad prodaju za 300 dinara litar prodaju bar za 1000 dinara bocu. Ali nedostaje taj ekonomski, poslovni moment kod naših proizvođača. Ima ih sve više koji poslovno gledaju na ovo, ali nedovoljno. Znači, ljudi potcenjuju svoj rad, potcenjuju svoje vino. Doduše ima i vina koja, mislim, jednom stavite u usta i više nikad. Ali nije to u većini. Znači, ukoliko ste vi napravili koncept šta vi hoćete, znači, ako hoćete da radite ovo što ja radim, to može. Ako hoćete da prodajete vino za 300-400 dinara, onda morate da imate 10 hektara, morate da pravite 30-40 hiljada litara vina, da biste imali isti prihod kao što ga ja imam sa ovim. S tim što prodati 30-40 hiljada litara vina i po toj niskoj ceni je mnogo, mnogo teže nego ovo što ja sada radim. Znači, morate, jedna stvar je strast, filozofija, umetnost, ono što vas gura da to radite, a druga stvar je biznis i ekonomski aspekt toga i da li ste vi u to ušli da to bude biznis ili vam je to hobi u penziji pa koliko para dođe. Znači, može da se lepo zaradi. Drugo je, evo, prošle godine su proizvođači tamjanike koji su prodavali samo grožđe jako lepo zaradili. Tamjanika je bila evro 30 kilo. Tukli su se ljudi, ono bilo je koda više, otprilike. Vi uzmite 8 tona ako imate po hektaru, 8.000 kila, to vam je 10.000 evra na hektar ste uzeli samo za grožđe. Prodali ste grožđe i vi završili posao. Slobodni ste do iduće godine. Ako imate 2-3 hektara, znači to uopšte ne mora da bude mala cifra, ali morate da znate šta radite. Ako sadite grašac, on je 50 centi, jer cela Srbija ima grašac. Znači morate malo da gledate i u budućnost i to šta je to čega nema, traži se i tražit će se. Isto organsko grožđe. Ja bi vrlo rado imao još nešto od sortimenta, ali nemam gde da kupim.
nema organskih proizvođača dovoljno koji prodaju grožđe, svi rade za sebe. Evo sad, Kovačević je ušao u organsku proizvodnju i stavio 70 hektara u organsku proizvodnju, što je fantazija. Mislim, to je najveća sada organska vinarija u Srbiji i ja sam siguran da će tu moći od njega da se malo i kupi grožđa, pa ću možda da dodam još neku flašu da proširim prodaju bez da sam uložio u vinograd. Znate. Tako da, po meni, to može da bude vrlo profitabilan posao ukoliko se koncipira pravilno na početku, ako znate šta hoćete i znate kako dotle da dođete, uzmite konsultanta, ekonomistu, ne samo konsultanta za proizvodnju grožđa, nego uzmite konsultanta, ekonomistu s kojim ćete da napravite koncept, biznis plan, da vidite da li je to nešto što vi možete da iznesete sa svojom porodicom i onda uđite u to. Hrabro napred. Da, ja bi samo se nadovezao ako mogu, dakle, znanje je neophodno, dakle znanje je ono što, na čemu mora da se radi ukoliko investicija koju ćete napraviti, ukoliko želite da uđete u ovu vrstu poslovnog i ličnog poduhvata, jeste da investirate u znanje. Dakle, to je najveća investicija koju morate da uradite, osim naravno novčane investicije koja je ogromna, tako da srećno, to i učite. Znači, mora stalno se uči. Jer izmene ne samo u vinogradarskoj praksi, na primjer, evo, kada sam ja ušao prvi put u proizvodnju, nije bio toliko prisutno biopesticida. Danas su biopesticidi prisutni, dakle, olakšana nam je proizvodnja organskog grožđa na taj način. Enološka praksa je potpuno izmenjena. Danas imate preparate koje vi prskate, na primjer kvasce kojima prskate vinograd, koji su na primjer na listi ili će biti na listi organskih preparata za dozvoljeno, da bukvalno zaštite od oksidacije grožđe prilikom branja, jer kad neki berač ubere malo, on neko puce pukne, naravno tu fermentaciju, odnosno ne fermentaciju, nego kreće sve i svašta, da vi zaštitite to da ne krene neka nepoželjna fermentacija ili da ne dođe do oksidacije toga. Dakle, to su neke najnovije naučne dostignuće koje se stalno menjaju iz godine u godinu. Vi morate sve to da pratite, jel tako? Ako ne pratite to, onda... Prati Zorica, mi se družimo sa njom. Dobro, naravno da, ja pratim kao posmatrač, ne kao naučnik. Bane, dobro ste to spomenuo, to je sljedeće pitanje, ali za Zoricu. Ali pre nego što to postavim, vi ste profesorka na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odnosno Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i katedra za vinogradarstvo. Zanima me kakvo je interesovanje među studentima, mislim, verovatno imate uvid u to, za vinogradarstvo i za proizvodnju vina. Mislim, verovatno neko od njih iz neke mlađe generacije porodice koja se već bavi proizvodnjom vinom, ali eto, čisto me interesuje kakva je situacija među omladinom, što bi se reklo. Kako generalno interesovanje za poljoprivredu varira iz godine u godinu, pa je nekako poslednjih godina u opadajućem trendu za pojedine smerove. Mi na voćarstvu i vinogradarstvu još uvek se dobro držimo, imamo jako veliko interesovanje i studenta što iz Beograda i iz unutrašnjosti. I sad tu postoje, ja bih podelila nekako na dve grupe studenta, oni koji već dolaze sa određenim ciljem, imaju imanje, kući, ne znam, voćnjak, vinograd, hoće da imaju vinograd, pa hoće da naprave vinariju, hoće da unaprede proizvodnju i tako dalje. Znači već su smislili šta će da urade sa znanjem koje steknu na fakultetu. A postoji druga grupa studenta koji ne znaju, koji su se tu možda slučajno našli, probali su neki drugi fakultet pa nisu uspeli pa su došli na poljoprivredni ili ih je prosto nešto privuklo. Sad rad sa takvim studentima je pravi izazov, ali nama je uspeh na kraju 4. godine ili na kraju master studije kad mi motivišemo studente da oni zavole vinogradarstvo, da se, ne znam, zaposle u oblasti vinogradarstva, odu podignu svoj vinograd ili malu vinariju. Kažem, meni je lični uspeh
uspeh, pošto sam ja neko od profesora koji vodi stručnu praksu na 4. godini, ako dođem do stadijuma da motivišem studente da naprave svoje sopstveno vino, to im možda bude i diplomski rad i verujte, oni se obraduju kad imaju, prođu sve one procese proizvodnje od vinograda u vinariji i kao krajnji rezultat dobiju sopstveno vino koje brane tamo pred komisijom, tako da je motiv i raditi sa takvim mladim ljudima. Kažem, ja bi stvarno pohvalila na naše studente, a što se tiče samog školovanja, malo pre su i kolege rekle da je znanje osnov. Znači, stvarno, i mi na fakultetu učimo, svaki dan nešto učimo i nekako je, Bane reče, družimo se sa Zoricom i mi se družimo sa Banetom i nekim drugim proizvođačima po Srbiji jako puno, jer mi smo na fakultetu. Sad nije isto kad smo mi na fakultetu i radimo sa studentima, a oni su u proizvodnji i svaki dan su u vinogradu i svaki dan su u vinari. I mi puno toga čujemo od njih, pa prenesemo studentima, a i oni opet puno toga saznaju od nas, pa primene u svojoj praksi. Tako da je to neka simbioza i obostrano ili višestrana saradnja jedino može da rezultira onim stručnjakom koji će otići i napraviti i proizvesti dobro grožđe i dobro vino. A kažem, mi školujemo i na osnovnim studijama, imamo i master program vinogradarstvo i vinarstvo i verujte, to je neverovatno interesovanje ljudi koji, odnosno mladih koji nisu iz vinogradarstva, koji su već afirmisani i ostvareni u nekim drugim profesijama, lekari, pravnici, farmaceuti, lingvisti i tako dalje, koji se zaljube u vino i vinogradarstvo i dođu da izučavaju ozbiljnu nauku, jer im to Bolonja omogućava. Tako da evo sad imamo nekoliko studenata ako smijem da te prekinem, odlaze kod Bane. Dušane, molim te ustani. Dušan je master student na Poljoprivrednom fakultetu koji nije iz poljoprivrede. Znamo kod Dušana. mene radi praksu trenutno u vinogradu i sve kapira. Znači, odlično. Danas smo lačili lastare i evo, to je konkretan primjer ovoga što Zorica priča. A vi posle možete nešto i da ga pitate. Da, Dušan je došao sa zanimljivom idejom šta da radi za svoj master rad, tako da je to već je imao neke vizije. Muziku da spoji sa radom. Mislim, vrlo interesantno. Pitaćemo te to posle, Dušan. Evo, poslednje pitanje za svakoga, pošto ja mislim da smo već ušli u drugi sat. Mislim, priče nikad kraja, jako je zanimljivo, ko naravno voli. Spomenuli ste malo pre ogleda Dobro Radmilovac, a spomenuli ste, odnosno i kad smo se dogovarali za panel, znam da radite oglede, odnosno vodite studente kod Branislava u Vinograd, pa eto, šta radite na tim ogledima onako iz prakse da bi ljudi znali kako to izgleda i zašto je to važno? Pa nama je glavna baza ogledno poljoprivredno dobro, odnosno fakultetsko dobro Radmilovac. Različite programe imamo tamo, ne samo vinogradarstvo i vinarstvo i proizvodnju jakih alkoholnih pića, imamo centar za ribarstvo, voćarski deo, pčelinjak i mnogo toga što studenti rade i kroz rad i neku stručnu praksu vođeni od nas profesora nauče i oni se pripremaju da se bave, odnosno posvete se samostalno profesiji. Znači stručna praksa koja je koncipirana da li jednom ili dva puta nedeljno ili kao blok nastava da se prođu sve one faze koje su neophodne ako pričamo o poslovima u vinogradu i zimska rezidba i letnja rezidba i berba grožđa i proizvodnja vina. Ali isto tako vodimo studente kod renomiranih proizvođača u Srbiji na stručne ekskurzije, izlete i dajemo im mogućnost da oni odrade deo svoje prakse ili celokupnu praksu. Jedan od naših dragih, divnih proizvođača, ja sad moram da ga hvalim, ali stvarno jedna neverovatna saradnja. Mi smo toliko toga od Baneta naučili. On je primio naše studente, ja ne znam da li je neki proizvođač u startu kad smo počeli saradnju tako sa radošću i voljom primio naše studente da uđu u jedan vinograd koji je sertifikovan organski po potpuno drugačijim principima se radi u godinama kad je organska proizvodnja bila u začetku, kad su studenti jako malo znali o tome, kad smo i mi profesori jako malo znali o tome. Ja sad moram jednu anegdotu, eto prosto ja kad sam dobila da predajem ovaj predmet davnih godina još kao
asistent, vi sad nemate nešto puno mogućnosti da u startu birate. Moja profesorka je bila odsutna tog dana i onda mi je rekla da ću ja održati predavanje umjesto nje i sad kad se završio čas, ona je mene pozvala sutradan na razgovor da me pita kako je to proteklo. I sad ona je imala uzrečicu Miki, kakav je bio čas? Rekao, profesorka draga, ja sam juče doktorirala glumu. Ona kaže, kako ste doktorirali glumu? Rekao, profesorka, vi predajete nešto u što ne verujete, o čemu ne znate baš puno, a studenti oduševljeni sa milion pitanja i potpitanja. Znači, to je bila neka 2010. godina. Eto, zahvaljujući Banetu i drugim dragim proizvođačima u Srbiji koji su nam jako puno pomogli, mi smo razvijali i predmet, i struku, i nauku, imamo master studente koje šaljemo na praksu, evo kolega je jedan od njih, imamo doktorske disertacije koje smo počeli ili su na kraju rada baš kod Baneta, diplomskih radova, ja iskreno ni ne znam broj koliko nam je diplomaca izašlo iz tog vinograda i vinarije, da, i svi su nekako dali pečat u nastanju ovako divnih vina. Ja mislim da će se ta saradnja i u budućnosti nastaviti. Mislim, to je nekako put. Spoj nauke i spoj prakse. Prosto, eto, mislim, to je da studenti imaju mogućnost da praktično vide i odrade. Ne postoji drugačiji put ako želimo da unapredimo vinogradarstvo. Hvala. Samo da se nadovežem na ovo što je Zorica rekla, ta saradnja je na obostranu korist. Znači, ja to stvarno radim iz entuzijazma, ali imam i ja koristi od toga. I eto, pomenuo bih da 2016. godine ja sam pročitao neki članak da su u Španiji na njihovoj jednoj sorti, koja je tiolska sorta, radili jedan eksperiment. I pošto je Panonija takođe tiolska sorta, a proverio sam sa profesorom u Novom Sadu, oni su autori sorte, nisu radili ništa slično i onda sam ja predložio profesorki koja je pre Zorice tamo bila, da mi napravimo taj eksperiment kod mene u Panoniji. I mi smo radili taj eksperiment 2 godine za redom i ispostavilo se da smo dobili daleko kvalitetnije vino, primenjujući, da ne ulazim ja u detalje sada, tu metodu. I ja sam berbu već 2017. posle na takmičenje dobio srebrnu medalju i od tada je meni ta Panonija, u stvari evo sad smo došli do neke zlatne medalje u Berlinu, znači to je rezultat te saradnje. Ja nisam mogao sam da uradim taj eksperiment, oni tamo dođu pa mere bobicu, svaku težinu, sve mislim, ja kad i gledam šta rade, bože moj. Ali ta saradnja nauke i privrede je mnogo važna i ja stvarno preporučujem svakom proizvođaču da nađe svog profesora na fakultetu, da se sprijatelje, da zajednički rade, da im ustupi deo svog imanja, deo svoje proizvodnje, šta god da radi, paprike, bilo šta drugo. Jer će i sam proizvođač imati puno koristi od toga, a i nauka će puno naučiti iz prakse koja se tu sprovodi. Hvala. Poslednje pitanje za tebe, Bane, pa će onda Bojan, pošto je mikrofon već bio kod tebe. Spomenuo si nagradu u Berlinu, to je bilo i moje poslednje pitanje za tebe. Reci nam kakva nagrada, za koja vina, ko to organizuje i zašto je to bitno? Postoji Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo, OIV u Francuskoj. To je krovna organizacija svih vinogradara i vinara u svetu i oni podržavaju određeni broj manifestacija gde se ocenjuje vino u svetu. Najveća evropska manifestacija koju oni podržavaju je ta u Berlinu, zove se Berlinski vinski trofej. I tu je ove godine ocenjivano 19.000 vina. Ja sam dobio zlatnu medalju za Ćilibar od te hibridne sorte Panonija i dobio sam zlatnu medalju za Seleno, za Tamjaniku. I to je od ogromnog značaja, ja mislim, za srpsko vinogradarstvo i vinarstvo, jer prvo pokazali smo da jedna naša autohtona sorta za koju se verovalo da je tralala vino, može da dođe do tog nekog nivoa, a drugo da jedna hibridna sorta koja je potekla opet iz naše zemlje, znači nije razvio neki čuveni institut svetski, nego je razvijena ovde kod nas, da takođe može da dostigne taj nivo.
I posebno mi je značajno to što su se vina takmičila zajedno sa konvencionalnim vinima. Znači nije postojala kategorija posebna za organska vina, pa sad kao to je najbolje od organskih vina. Ne, ono je u nivou najboljih vina od tih, mislim, nisam samo ja dobio zlato, naravno, ali sva vina koja to tako funkcioniše, da sva vina koje dobiju preko određenog broja poena dobiju zlatnu medalju. Znači ja sam sad tu na jednom evropskom ili svetskom nivou sa mojim organskim vinima, sa mojim čudnim sortama, u nekom nivou sa Chardonnayom i Cabernetom i koje se prave u najvećim svetskim vinogorima. I ja mislim da je to veliki značaj. Mislim, kod nas malo ljudi šalje vino na taj Berliner Wein trofij, uglavnom se šalju na neka druga takmičenja, ali ja mislim da je to jako značajno takmičenje, prvo što to Nemci organizuju onako vrlo strogo i zato što OIV podržava to takmičenje. Tako da cela ta kombinacija, mislim, namjerno sam slao baš ta vina tamo i to je nešto što je, mislim, za naše, ne samo za mene, nego za naše vinarstvo i vinogradarstvo jako bitno, jer smo istakli neke stvari koje ranije nisu bile u svetu. A mi smo srećni što ti imamo u našem udruženju. Bojane, u stvari 2 pitanja za tebe. Ja juče kad sam poslala pitanja Branislavu i Bojanu, Bojan je rekao da ima predlog da dodamo još neka pitanja koja smatra da će značiti proizvođačima vina ili početnicima. To nismo spomenuli, odnosno neka jesmo, ali ovo nismo. Sumpor u vinu da ili ne, a onda posle toga te pitam za udruženje vinara Beograd. Dobro, o udruženju sam ono što sam i želeo i rekao, tako da možda samo da ostane odgovor na ovo pitanje sumpor u vinu. Da, to je prosto jedno pitanje koje među proizvođačima vina je vrlo onako aktuelno i nekako stalno je tu, osim naravno postoje naravno ljudi koji su alergični na sumpor i oni ne smeju da ga koriste i sad je pitanje da li uopšte smeju ti ljudi da piju sumpor, zato što prilikom fermentacije postoji jedna određena količina sumpora, to može biti, zavisi od sorti i od vrste kvasaca koje se primenjuju, a može ići i do 20-30 ppm-a, dakle miligrama, što nije malo i dovoljno da izazove čak i alergijsku reakciju. Ali ono što sam ja hteo da postavim to pitanje i da dam odgovor na njega ili ban, nije bitno, kao proizvođači vina, jeste da mi prosto želimo da smanjimo upotrebu sumpora iz određenih razloga i to je možda jedna od vrlo bitnih tema koja i uopšte stvari koje nas razlikuje od ovih industrijskih proizvođača. Dakle, industrijski proizvođači svakako koriste sumpor u onoj meri u kojoj je to neophodno i u kojoj je to potrebno, a mi gledamo da proizvedemo što kvalitetnije grožđe koje zahteva manju upotrebu sumpora. To je ono što je možda i razlika najbitnija između velikih i malih, odnosno industrijskih i neindustrijskih proizvođača. Dakle, šta mi dobijamo sa tom smanjenom upotrebom sumpora? Pre svega voćne arome su intenzivnije i određene, poput neke polimerizacije koje se događaju u samom vinu, dakle određene arome, da prevedem, koje ćemo možda dobiti ili krajnji proizvod koji ćemo dobiti će biti dosta kompleksniji i drugačiji. Kada dodajete sumpor vinu, prosto vi ga štitite naravno od oksidacije, od nekih kvarova, ali ako pažljivo radite sa vinom i koristite manje sumpora, vi možete dobiti fantastične rezultate koje ne možete da dobijete ako koristite sumpor u onim standardnim predviđenim količinama koje se to radi. A sad imamo i neke nove preparate i u organskoj proizvodnji vina koji su dozvoljeni, koji prosto menjaju sumpor. Tako da ulazimo u jednu novu eru zapravo sada koja se stalno razvija i dobijamo sve kvalitetnije i kvalitetnija vina. Tako da uvek pitajte proizvođača da li koristi, koliko koristi sumpora. Neki proizvođači kažu do 50 mg, neki kažu do 100, tako da tu se negde kreću te neke granice.
neka vina i se prave i bez sumpora i one se zovu, njih zovemo prirodna vina. Dakle, na jedan potpuno tradicionalan način, bez dodavanja bilo kakvih aditiva u pozitivnom ili negativnom smislu aditiva, na jedan tradicionalan način, bez dodavanja sumpora, ta vina imaju jedan potpuno drugačiji ukus, nekima je to vrlo, vrlo interesantno, a nekima onako odbojno, sad ko šta voli, tako da, eto, da znate da i to postoji. Hvala vam puno što ste bili današnji gosti, meni je bilo zadovoljstvo i kao i prošli put mogli bismo da pričamo do ponoći, ali nažalost moramo da se ograničimo. Još jednom da spomenem da je ovo bila druga panel diskusija, proizvodnja vina u Srbiji, priče malih proizvođača u okviru projekta Prostori otpora jačanja lokalnih inicijativa i da vas pozovem da pratite našu Akademiju malih proizvođača gdje će biti objavljena i tema o organskoj proizvodnji. Akademiju možete pratiti na našem YouTube kanalu maliproizvođači.rs ili to je sad sam rekla sajt, znači ili na YouTube-u malih proizvođača ili na sajtu akademija.maliproizvođača.rs. Još jednom vam hvala vama što ste došli i to je to, do sljedećeg panela, pozdrav svima. Hvala.